kumo nyata noh aulia gedem suat nyawang kedong ken Allah kamuna. Hasan ngan Husain cuco di Nabi anak Bak Siti Fatimah Zuhra syahid di Husain Tuma dalam perang syahid di Hasan di negeri Tuba. Hasan ngan Husain cuco di Nabi anak Bak Siti Fatimah Zuhra syahid di Husain Tuma dalam perang syahid di Hasan di negeri Tuba. Laila Majnun yang Tuba Hasan kenang rayuan di pebak raja katempoh lato hai putih licin ulun berkawin dudongan gata katempoh lato hai putih licin ulun berkawin dudongan gata. Yoh masa dile Iskandar muda raja Aceh masyhur sampot roh uluan tetapi dino kala en macam
nyo Aceh nyo. Hai ada bedah bela agama, han geme kape urang Aceh nya.